Namuke nakambe ka Master Xitsonga analyst. Chanelo, I'm of course like big fan. Yeah, so is the postman. Assurance what the fish. Being a taking link and Kokwan Africa. And then Emma Kumi like like Makalia money. Ya jibi the caterpillar and Achina Munyambani. Ya Ben Mayangan. In the week can it deny like I took Magating and stuff like that. So as a reference to previous ngama hleketa hi Canada swinene swo of course ku kona Africa yi kha yi swi endla swo yi kha yi beef assurance ku yi kha yi kombisa ku hi vanhu va nga ha xa ti-fish ta yena and stuff like that. So mhaka leyi vhela yi nga helanga that post before ya hala ka assurance loko a hlamula yi tlhe yi posta yin'wana vhele laha ka siku ra namuntlha of course ra ti 31 October yi tlhe yi posta again komba ka izi na mhaka na swona yi fike yi tsala yi ku ma swi vona swivungu mi ta ku mina a ni kahle i yini leswi leswi of course a fika yi tsala swona even then yi fika yi vekela fish kwalano yi kulukumba swinene kwalano and stuff like that yo ku biveri so I already stating before ku yo va ku dlayeni ka business ra munhu swin'wana a swi kahle yeah so of course a ve a thegiwa misalo se hi kona la hi nga ze hi kota ku va hi kuma a response leyi hi nga ta hi khe hi landa vhele ka page ya yena but ivi a mentioniwa la sure a nga ri awe but after loko a mention za swi vona ku hey ku na a problem here mentioniwini kwalano hi maluleke kwalano na mhaka leyi so hi kona hi kota ku va hi ya ka account ya yena a nga kombisa ku diapenga hi kota ku va sweswiwa hi ya ka account ya assurance hi kota ku vona ku i fika a responda a ku yini timhaka ta kokwana Africa and stuff like that so i fika a hi vekela as you can see ya ka that image okay ya ha ri ntsanani la a yi nga se nyuhela ngo ya so hi fika hi vona fika tsala ku ingaku i moya lowu wu nga wisangiki hi ku rhula okay mfana wo sungula ka ngove ku tivitana kokwana a ri mfana a za a ya xwela ka matlala a vhela a hlangana nhloko ngani mina nge swi tivi vhele ka ti-beef ta beef mara a reza I'm not sure if nga ku ri ntiyiso na because ti-actions ta kokwana Africa ti-questionable vhele a redzi kumbe yo maybe yo la ku duma we don't know sweswi va kha yi swi endla I guess was Gomez the post na family we don't know a redzi then he continued and wrote ndingamchavisi didedo adina tikokola vandziwe so leswi of course insurance nga fika tsala swo vira hayi kokwana Africa yi xwele ka madlala mo swona ku hey loko zi xwela tindhawu leti to fana leti hey ma swi tiva na vona ku i tindhawu ta njhani but kona in logical sense a swi make sense ku kokwana Africa ku va yi kha yi lwa na hosi Ngomisi the Phosi mudzawa wa yona hi ndlela leyi kha yi n'wi hlasela yi humesa na ti-cigarettes ta yena tin'wana a hi tivi xin'wana i ntiyiso ri ka njhani but koko a hi mhaka khwini ku yi nge hi timeleki simple ever since se yi bohe risimu ra dendere a swa ha ri simple ku yi ta timela ka mhaka leyi a ya ha ri simple risimu ri ba minete na minete ya ha to hlasela kokwana Africa kahle ku ha ri ha lexi kahle xi nga ta ndliwa la but swo loko onha mabusiness ya vanhu swi nga basanga tanihi sweswi na yo kokwana Africa yi nga e businessman ya panel bita na yo ya u posta na movha I think n'wana kwala henhla so a ni tiku yi va yi kha yi zama ku la ku ndlayeni kahle swi endla ku na music la yena as you can see in the panel beating so loko yi hlasela swin'wana swo swi va swi nga buzz like a swi buzz ku if fan is the post loyi big fan so yi vula ku va nga hati va seketela Benny Mayengani no hinkwayo ya fana okay yeah even then vhele mi kha yi tlhela ka mhaka ya GP the Caterpillar Man of War mi nga ma hleketa previously hayi a hi reportini kwala kha hi vona Man of War hey yi ri karhi yi enjoya music wa Benny Mayengani munhu yi tlema ku ya n'wi zonda se hayi yi tlhe yi ve live yi ta justify yi ve yi ta justify ka the same live yaleyo kha yi address swa Giyazo vhele video yindlini but hala masungulo a yi vulavula hi swa Benny Mayengani a hi twini ku yi ri Man of War timhaka yi tingani to va se hi voni yi kha yi cina Benny Mayengani
tanihileswi mi swi tiva ku la ka Master Tindla swa feya masayiti hinkwawo ha tisa hi twa ku yo yi rihi vanhu vo tala na swi vona ku va commenta va ku why Man of War i tlanga beni njhani hayi ma tiva ku ndleka yini hi mhaka ya ku ni tlanga beni and all those things is because of loko mo langutisa la ka video liya a ni ri na vanhu va ku tala laya lava ni ri na vona mi nga rivali ku la hi le Joni yes mani munhu a ku ti tlangela tingoma titiyana tetiya and the old kwaito the old house music South Africans but ka vaseketeri lava va ri laya two a ku ri ya Mr Post va ti tlangiwa tingoma ta Mr Post la ya ti tlangiwa tingoma ta Mr Post loko ku tlangiwa tingoma ta Mr Post van'wanyana va kwata loko tlangiwa ta Beni vaseketeri va Mr Post va kwata so ni munhu ni hanya na vanhu matwisisa ni hanya na vanhu ene me Beni na ngizona ni n'wi lavi at all mara when it comes to music or a song nkarhi wun'wanyani tingoma ti famba na ti-emotions matwisisa ene van'wanyani loko ni ri Mutsonga loko a hi ngo tsakini ni nga ba ngoma yo karhi ya Xitsonga leyi yi nga ta fambisana ntsako nkarhi wun'wanyani mi fane kuma okay ni tsundzuke vafi ku ri na ngoma leyi kuma ku un'wanyani i yi tsale in a way ya ku for the emotions for nkarhi walowo no yi posta na swa ku fana na sweswo ngoma leyi kumbe ni edit it will go with it hi Vatsonga yes tingoma i tingoma vaseketeri va Mr Post va n'wi tlanga Beni va swi tiva na vona hambi ku ri Beni himself wa n'wi tlanga Mr Post loko a za ku Mr Post a nga koti ku yimbelela u n'wi twe kwihi ma swi vona ku wa n'wi tlanga ma swi vona ku Beni himself wa n'wi tlanga Mr Post so rixaka ra ka hina yes Beni mina a ni n'wi rhandzi a ni n'wi koti at all mara when it comes to music loko ku ri na ngoma yo karhi leyi fambisaka na ti-emotions ta mina nkarhi walowo ma ku okay yi ta costa ku ri okay risimu ra Beni ri ta va suitable for nkarhi walowo obviously I will play it although Beni ni nga n'wi rhandzi so a ni ta basisa leyi and another thing hayi tweni Man of War hayi sounding like a politician ansara loko yo yingisela kahle yi hlamule like a politician lero in overall la ka Man of War kahle yi ngo yi conclude as kahle Man of War kahle hatred leya Beni Mayengani leyi it's forced yi nga yi vula tano music a yi kha yi wu enjoy ya wona hi swivoneni it's forced Man of War swin'wana swo la mi relaxa man swin'wana we can see ku ri swo va forced man just to trend mara hayi hi tweni ku hi layini ya yona swa twala loko hi kha hi yingisela hi side ra yona loko hi nga yi kaneti hi leswi loko ri amukeza swi sika banda kombela mi tlika subscribe beside vusiwana ne yindlu ya Mazenge a yi nandzikisa mpfula hi mpfula yi tluliwi va yi tluliwi yindlu leyi nga ni mathayela ne ku ni mpfula hambi u ri na silinga ne wa swi navela onge u nga kuma kamera leri nga ri 1 u tiveka na xibedwana xa wena laha u tlela u yingisela mpfula vurhongo byi phaha hayi wena